Hello papagayam, naimbag nga oras tayo amin. Adak man nandito, ito'y pagayam yon ni Jocelyn Oblero Ramirez. Amang kablaw kada kay amin, shout out kada kayo amin. Kan pagyamanak man, dagiti naayat supporters. Ti drama tayo, nga unay daytan kaka. Dito YouTube channel tayo, Jor Drama Tips TV. Dagiti nakananos, dagiti makipag anos niya papagayam. Pagyamanang kayo unay, makipagan-anos met kada kami. Ure awang pa'y tibaro a drama, at dadalagta dito channel tayo, mang dengdengeg, mang buybuya, dagiti nakaraan drama. Ngam di kayo madanagan papagayam, ta addanto. Ta medyo norornos meten, kas makita yo, damutin ti mabuybuya yung ads. Kaya nasaon, medyo more ornusan. Okay, so, maragsakan kami met, tanupay daytoy makuna nga pinagdadaanan ti YouTube mi, adda kayo latta nga mangmangtud support, mangmangtud itipigsa. Tapno ti kastaket, naganay gay tayo lattamet para iti YouTube tayo. So, pagyamana man papagayam, dagiti nakananos nang suporta. Dagito'y latest niya papagayam, dagito'y latest. Adda kay latta, kat maragsakan kami met. Maragsakan kami kinipagayam yung at Triple R, Roger Refuerzo Ramirez. Pagyamanan kayo amin, syempre, amin kayo, tamok met, naayat kayo met, amang tartarabay, kadagiti drama and vlogs mi, dito'y Jor Drama Tips TV. Kang runaan na, dagiti avid listeners ti unay daytan kaka. Akas kada Yolanda C. Luis. Ako na, ada ito binuya na ngamin, di unatan kaka nga, ada bagasyo, mananagat, ada tin sumba na dito'y. Adda ngam kanon milaeng kunanamat. Thank you so much. Cesaria Onsi kunanamat dato eh. Cesaria Onsi. Isu ni Yolanda si Luis. Binuya na ngamin dayto eh. Dayto eh katabagasyo, series 61 pagyamanan, tauray dagiti nakaraan. Saan na pa'y anang nangag talaga nga dengdenggen namat. Yak maawatan mo't dayto eh P. Nga comment na dahito may isa. Thank you latan Kat ni pagayam manan Yolanda Luis Mutlaeng. Funny. Kunana mo, thank you. Tabinuya na dati series 136. Ayan namanan. Kanana. Dahito pa'y, ada pa'y comment na nga may isa. Kitaan tayo. Hi, managlilipat talaga. Sagaysayam ngamin, kunanamat. Thank you, pagayam Cesaria Onsi, nga isuna ni Yolanda si Luis. Nagyaman naktikinan anos mo nga mangis-iskan, kadagiti dramas mi. Thank you, Yolanda. Dapat comment mo dito'y series 31, nga unay daytan kaka. Nga it's nice to hear sursurum kiditi agyaman ay dito gayam di comment mo idi last niya kat nakablaawan ka ijayan, shout out manen diri-diritsyon samat nga pagkom-comment dito pagayam tayo ani Yolanda si Luis, shout out kang ka pagayam Yolanda kasama tanti buong pamilyam ni pagayam tayo a Florenda Kimpaoy kunana dito'y more uploads most of the time malita, ngam listening lata. Thank you so much. Pagayang Florenda, uray ija Facebook. Thank you. Iti pa nagkom-comment mo ijay. Shout out kang ka. Pagayam kan, ti buong pamilya met. Kan kada kayo ditan, dita lugar yo. Shout out kada kay amin dita. And thank you so much. Nagkita tayo pa'y. Ni pagayam Joji Cruz. Upat a heart. Thank you. Kadagita upat a heart. Pagayam Joji Cruz. Kundi may DJ comment na dita. DJ series 136. Numadati 191. As of now, as of today,
191 tantay pa mo organanay na yun ng pagayam at least adoti mabalin nyo nga pakaliwliwaan drama episodes kan dito series 186 nga binuya dinengegmet ni pagayam Georgie Cruz. So ada dia katawa kan heart ting kabil na dito. Thank you so much pagayam ni pagayam Edmund Villanueva. Well, nakablawan dito yun ibilas. Miraman tayo dito yun ni pagayam nga Maureen Cortez, Rufela Rizabal. Kan kada kay amin ng papagayam. Thank you so much. Iti ananus yo, amang tartarabay, mang supportar kat agtultuloy kumadayta. Ta by next week siguro or the following days, mangin-inutan nga normal. Okay? Dagiti nagkauna video ti shout out papagayam at the intro na. Ngam daytoy ita kataon ti intro nan. Tano da dumakit kasla nga kay da dumadya awanin ti intro direct talatan. Ken hantayo meten nga ikan iti music na. Takasi ko na kon amangan no pakababasulan tayo. Okay? Thank you so much. Papagayam. Bye-bye.